It's come a while. Gimaras Mix Club. Run to the places that I can be. I wanna know what is the sun? Some kind of something reminding me. I want to go, I got to run to the morning and set me free. You tell me why I hear the sound of my Gimaras Mix Club. Nembag nga bigat malem aldaw ken rabiyo amin nga sangapada manipod dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Pasensya kayo na po ta medyo naladaw tayo tinumutibiyang napan na nakigadol opo napan nakilanit tayo numutibiyang napan na nagsiday tigado. Talaga nga nag-iisip putak ti Silipin kakabsat ken kagayem na imbag nga rabiyo amin nga sangapada da kayo po nga OFW ayan man nga sulit ilubong itayan nyo kakabsat tiliw-liwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano sumangsangbay kada kayo apo iti daytoy nga gundaway daytoy nga oras ken kanito na imbag nga rabiyo amin apo dita Pilipinas dagiti OFW nga sampay nga nakaturog kakabsat naimbag nga aldaw yu amin nga sangapada. Happy Halloween to all. Naimbaga pong piyesta tinatay kada kayo amin. Agsagana kayo. Umayda kayo al-alyan dagitay hanyong malawglagip nga minatayon kakabsat. Tatangarabi iti panagaatang nalpasan ti panagaatang ti Pilipinas. Iso nga naimbaga piyesta yu amin na puti minatay. Kumusta kayo amin nga sangapada? Dagiti mimi na tayo po. Naglalo kada kayo ng OFWs.
viewers, panunutan nyo idapo. Kami pa'y nakaatang. Ag-live nakpay, sana kami to agatang. Medyo maragsakan mo dahil tinumutab yung aputan absuga gamin. Happy Primera Comunion to Roslyn Guzman Matches. Anak kaputi bunyag, nakigado, nakilaknit. Nagsidapo iti igado nga konada. Hello, happy watching to Jefferson Ilacas. Iti dayto ya po nga kanito, dayto yung aldaw, isagot ko dagiti, pukawan nyo po dagiti sangapulo nga finalist, i-play kapsat dagiti kansyon da nga jawet, dagiti sangapulo nga finalist, iti dayto yung agundaway, no nakariing kayo pa'y, i-play po dagiti jawet da nga lima nga sangapulo. Wala, i-share yung kato dating live ko po, ta sayang. Ringan nyo dagiti hampay nga nakaturog. Happy watching. When adami na tayo manen dito'y bossing ko na nasakit. Apo. Dahil diya po iti para kada kayo amin nga sangapada 27 nga nalpas atangen sir. Bagpay manang kami pa'y nakaramid. Ay, hello na Angelina Cortez. Okay. Nga na online basit mang nayong kayo pa iti viewers ko po. Tawaray no naladawak. Umay naman niya po mang liwliwakin, mang rayrayaw kada kayo amin nga pada nga na lockdown. Hello Ezra Ortega Gumarang, happy watching Ezra. Aday nyawid ko apong igado. Nagapo na kapo jay komunyonan. Kadwak ni Mami May, ni John Derek Kinedrick. Ado kami mga Ilocano, di yayapa. O Esra!
Hanak ko na nga makakunail ka kapsat kan kagayim ta nabsugak ti gado. Aga sumak ka na kayo. Ay apo. Okay, happy watching ka na kayo among nga 33 apo, mami. Agkakatawa ni mami. Nabsug nagtiga do ka kapsat kan kagayim so nga hanak ko na makakunail iti dayting nga. Mas next one. Ay, makapauwi ka po tayo. Ang kinikinikin. Happy watching ka na kayo. Amin na po 31 nga lang online. Kumusta kayo? Amin nga sangapada. Kiliuliwa kayo na rayaw. Dagit yung OFWs nga Ilocano. Kasto na nga katawan ni Ezra. At 30 nga online ma. Apo matagtag tayo ka do sir. So fine. Napsuga ka puti ka do iso nga hanap ko na yung makakunahili nga nagsala. Di dance number ko. Kaya wala ka nagiti 36 abo nga na online na banugak pa'y kakapsat nga naggiling-giling. Mami Mai, partner mawampay ni Mami Mai, Ryzen. Hello to Jefferson Ilacas, happy watching Jefferson. No, to Ryzen Viernes, Lani Domingo. Oy, baka ni Ezra, tumader ka busing ko nagsala ka. Titi mader ka Ezra na pagustuhan ka. Ato ti bayadam ko na iti liw-liwa. Hello to ading AJ Organisa, tumanang Angelina Cortez. Kastamil ka nagiti amin na po nga naka-online. Ito nga kanito. Medyo nawagwag datay igado kakapsat. Catalina Casco. Opo, nagragsak ni sir. Nakapangan lang ti igado. Opo, makapasalagayam ti igado kakapsat. Hello to Catalina Casco. To Lani Domingo. Happy watching ka na kayo amin nga sangapada. Naragsak po nga pa nagbuibuya yun dito'y liwliwag ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Hello to AJ Domingo, to Jefferson Ilacas, thank you. Ay, adda, bayad na bossing. Adda nagsabali boses mo, napsog na kami tigado. Agyaman ako na ni kumusta po ti Ojo? Kumusta ti Ojo tayo kakabsat ken gagayem? Hello to Carlita Pagaduan Medrano, Ryzen Viernes, Clarita Pereira watching from United Kingdom. Tumader ka sir ko na. Tumader ka pa. Tumader ka pa sir ko na dapaw. Hello to Manang Susan Florido Tapugay. Happy watching. Hello po, kona ni from Manila, Philippines, Evelyn Caliba Pailano Francisco. Carlita Pagaduan Medrano, hello sir, kumusta? Mayak bossing tayag agpaparaw kamet ko. Haan. High pitch nak gamin kakabsat iso nga kaslebaga yung agpaparaw nak tanabsog nak tigado. This is DJ Patrick on the mix. Hello to Nora Espartero. Hello na yung bagarabi tay amin ko na na. Watching from Dubai. Hello to Medi Tango Ventura. Mantayo pa'y bilo-bilo sir. Apo napsuwak pa'y lang. Rayan Sararina Dre Molina. Okay na okay kapatid ti Ojo. Hello to Levi Lagbawo Josue. Shout out from UAE ko na na. Agay manakin ni Jefferson Ilacas ganda yung 40 po nga star rented na. Datandang ko nga nagsalagasam data. Happy watching kada kayo amin. Tay shout out ko pa po tagangas na nabanuga nga naggiling kakabsat ken gagayem.
35 nga naka-online nag-share kayo apo ta umado tayo. 36 apo naimbag nga rabi malem bigat aldaw ken malem yu amin. Manipod po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Paki-mention man jay minatay mi bossing bareng ada makamamo ni Sosima Pico Ilustrado. Condolence to the bereaved family. Iti inulila ni Sosima Pico Ilustrado dita Sanchez Mira Cagayan, kakabsat ken Cagayan. Nagmayat ti background mo kasta ada Pinas makita ti flag ta likod mo kanana. Okay. Spain ken Philippines kakabsat agayim dagito nga duwa nga pagilian ada nakapo dito is Spain. Ket siyempre tinuno mo ti biyang apo may isang Pilipino ti mangkang nga Ilocano from Payaganis, Ballesteros iti probinsya iti Cagayan. Thank you very much for watching kakabsat da kayo apo nga OFWs. Condolence po ko da. Hello. Manso takinikin, Raisin Biernes. Mga madamdama po ibasak iti daniw ni Raisin Biernes. Magigan yun to madamdama. Sir, igadumeta linotok nga pangrabi ko na da. 39 na po nga naka-online. Share kayo to, umado tayo. Hello to Hilary Talia, watching from Egypt. Hi to Ma'am Hilary Talia, watching from Egypt, Kunana. Mary Jane Domritke Enrico, keep safe Philippines, shout out po from Jeddah, Saudi Arabia. Una po, kumusta kayo po dito Pilipinas? Marima Antirayos kada bagyo. Pestan na tayo kakabsat. Apaw, didigraman din na po iti Pilipinas. Aglalo dita Mindanao kung Bisaya region. Mary Grace Domrique Enrico, keep safe kunana. Watching from Egypt, Hilary Talia. Agyaman na kalagdewin na po agbuy-buya. Happy watching kada kayo amin. Nga sangapada. Manibuta po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. To'y ni Motibiyang, Roderick Temporal Bell, Lizard de Molina, iti agbalin nga timonyo, iti daytoy nga oras ken kalito. Nagling kasi nga gilgiling-giling. Abdalia, happy watching. Yang Valdez, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Watching from Egypt, Abdalia. Amelia Rabanal, happy watching to all. Keep safe everyone. Manipot kiniya po Amelia Rabanal, iti Canada. Mela Lianes, kumusta po? Watching from Hong Kong. Akapay nakaturog dito Hong Kong. Okay, yaman na kadagiti po nga 41 nga naka-online iti dahito kanito. Padaanan niya po iti panaibasag iti daniw iti may isa nga ang pagayam tayo nga iti grupo na po ko siw-siwit the group ni Raisin Biernes kakabsat ken gagayem. Agyaman nak iti panagbuy-buyan ni Raisin Biernes ni Lani Domingo dagiti si Seaweed Girls. Happy watching kada kayo amin. Si Seaweed Girls kada kayo. Alawang kakabsat Mela Lianes hindi pa po kunana.
Iksala kayo. Pangikatibang panog iyo po nag-day off. Amo ka na ba nabambanog kayo nga nagnanag na nag-shopping. Nag-shopping ta kasweldo yo po. Happy watching kada kayo. Hello to Carly Tapagaduan Medrano. Kumusta kayo? Amin na po dito. Ayan yung Batugyo. Hello to Remy Yip. Yip, hello sir, watching from Hong Kong. Ejo ganis awanti sweldo sir. Raisin Team Sisiwit. Abia konani Raisin Biernes. Team Sisiwit. Ala, ikembot siya karo da po. Daki kita awanti sweldo ka na. Ala ka, ano sa lang nga po. Ay to Catalina Casco sila ba matcha ni Melanie Ingaram dagita ti Sisiwit girls konana. Agyaman na kini Melly Bernardo, good evening sir ni Angelina Cortez. Awan pa sweldo sir, awan pag-shopping ko nada. To Evelyn Kalibap Pailiano Francisco sir, nimbag nga rabitay amin dita barangay Nalbo, Pasukin, Ilocos Norte. Kay Miriam Kalibahamod dita Lebanon, may pamangkin, God bless po sa iyo sir. Thank you Mrs. Evelyn Kaliba Pailano Francisco. Hello to Belia Labis, watching from watching to everyone. Happy watching everyone konana. Resibo lang ti mabagbagi bossing may gaman kuna ni Ezra Ortega Bumarang. Agyaman kayo ta dapay resibo. Hello to Mary Ibro, Melanie Ingaram, hi good evening. Kablawak man nagditalong Sisiwit girls iti daniw ken ayat kuna na. Catalina Casco when sir team Sisiwit agbyag Melanie Sel ken Raisin Biernes. Malipot kini Catalina Casco. Okay, kakapsat, dagiti Sisiwit girls, agsala kayo. Okay. Anong sa nyo po dagiti remix nga nagipatpasa, isang sagot ka na kayo amin na po. Taagpalpa nakpay kakapsat sa anak to ang kansyon. Ah, 29 apong anak online. Dimas, score. Agyam-yaman nakiti pa nagbuybuya yamin nga sangapada. Da kayo po dita Saudi Arabia, iti Middle East kakabsat, dagiti Kuwait, UAE, Qatar. Iti Dubai, people, iti Canada, kastamit po iti France, Egypt, kan Portugal, kastamit po Italy, dita USA, kada kayo amin na po nga OFWs, dita Pilipinas, kakabsat, na imbag nga rabiyo amin, Happy Valentine's ka no? No sa mga abayag paimot, Mary Grace Dominique Enrico, Happy Halloween so, Happy Bubuteng, Happy Al-Alia ko na yun. Hello to Mary Grace Dominique Enrico. Happy Halloween! Umay da kayo kay dan dagiti asawa kayo no da kayo apo nabalbalo kayo tatangarabi. Hello to AJ Uganisa Raisin Biernes ni Mary Grace Dominico Enrique Mari Ibro Raisin Biernes agsala-sala kakapsat. Hello to Manang Fatima F. Villaflor, Mary Grace Domrique. Hello to Belia Labis, happy watching to Catalina Casco, kini Manang Angelina Cortez. Agpukaw kayo. Pukawan nyo po dagite DJ Urgent.
Naimbag nga rabim sir kono ni Edita Umblas. Happy watching Erlita Umblas. Erlita Umblas, happy watching. Molina Digna, hello sir. Good evening everyone. Kono ni Digna Molina. I-share iyo po, i-share kayo. Domingo kakapsat pa naladaw dahi tinumutibiyang napanak nakilanit. Nagisilipin tigado. Naturog dancer ko ni Angelina Cortez. $34 po nga naka-online. Thank you very much. Umay kayo, nagbuyakin ni Sir Roderico na ni Molina Digna. Nagtawa-taw na bossing ko na ni Sir Ortega Gumarang. Sure done ko na ni Digna Molina, Melanie Ingaran, happy Halloween. Sherdan Mary Grace Domrique, happy watching Mary Grace Domrique Enrico. Alawon la po na nainbag nga panagbuybuyayo giyaman nagkada kayo amin ta. Hello to Reynald Hermando Asuncion, happy fiesta minatay dito Dingras Ilocos Norte ko na ni Reynald Hermando Asuncion. Alawon na po dagiti minatay, happy fiesta minatay kakabsat ken gagayem. Dito man na po iti para kada kayo amin nga isagsagot ko di kada kayo apo dita Dingras Ilocos Norte ken takidi amin na po nga OFWs ayan man nga suloy tulubong ita Yanyo, Merry Christmas and to everyone. Salamat bat sa Catalina Casco iti panang Pukaw, Maribik Parungaw. Happy watching Maribik Parungaw. Sa Paskong darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling, at sa mga araw pang darating walang ibang hinihiling. Pangarap ko ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip ay ayaw ko nang magising. Pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging lansayo. Sana'y huwag magbabago ang matamis mong pagtingin. Kahit na hindi Pasko, giliw, ako'y lagi mong mahalin. Pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko.
ay laging laan sa'yo. Sa Paskong darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling, at sa mga araw pang darating, pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Pag mayat iti ba pang makipot sa makapalaingag, kanta ko na ni Maribel Eslabon, listen. Ay ito kahit na hindi Pasko, ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Sa Paskong darating, pag-ibig ko ikaw pa rin. O mayat ka no, iti ba makiponsyon na po ta makapalaing iti agkanta. Hello, Paskong darating. Kleng kleng. Happy watching 28 apo ka na ka online ni Carlita Pagaduan Medrano. Kleng kleng. Happy watching ni Raisin Bernes agsang-sang ito. Tanong kayo agsangit kakapsat na iti manaputi para kada kayo amin. Nga wanti labas na. Dahil po iti para kada kayo amin sakbaya pong ibasag dati Dani ni Raisin Biernes kakabsat 2032 apo nga na-online na lovely Almambelia Duldulaw. Happy watching kakabsat. Para kada kayo amin na po ag-share kayo ito umado tayo pa Hello, tarakit ang miyanan. Good morning, kaliuliwa ko, nana. Tarakit ang miyanan. Makapaawid meteta kanta, sir. Kung nani Duldulaw. Open your heart to all of those years. Baby, you look through rainbow of tears. You watch your dreams all fading away. This time you're bright. Oh, you make my day. Years may come, years may go, but I still love you and I want you to know. Some hearts are diamonds, some hearts are stones. Some days you tired of being alone. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. It takes two lovers to be as one. Hello to Catalina Casco, shout out at the Gubat Gabat Cert Alada Ogard, sir. Founder iti Daniel Kenayat page. Yaman na. Hello to Remedios Parado, makalagip met, sir. Makapalagip ka no. Illusions of love, they'll come and they'll go. Trust in your heart, maybe your love will grow. Your silent tears,
they're so full of pride. Baby, I know that you can run and hide. You need love like I do. I hope you want me like I know I want you. Some hearts are diamonds, some hearts are stones. Them days you tired of being alone. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. It takes two lovers to be as one. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. Some days you tired of being alone. Some hearts are diamonds. Sakto lang ging ko na ni Catherine Escalona, kantor kakabsa. Delicioso chocolate negro con cacao 100% obtenido de forma sostenible. Descubre Nestlé Dart, el chocolate negro. Okay, kakabsat! Patalastas, kakabsat, patalastas, hatid sa inyo ng tinggal. 24 nga naka-online, madanagan at bumasit ti viewers ko. 24 kakabsat ken gagayem. Dahito ya po ka may isang adani yung inted po ni Raisin ng Biyernes, impatulod na lang tatay kakabsat ta, nagpost na kidikal man kakunana ka mayat sa datang adani waxer ko na nagaramid mo. Nalaing ka magayam nga manani Raisin Biyernes, hang ko lang yung pagarup nga nalaing ka agdani. Wala ito maribe ka, parungaw maraming manang seni uli, para lagken manang angila salon, umay kayon ko na nakakabsat ken gagayem. Okay, dahito man na po iti para kada kayo amin nga wanti labas na ibasa ko na po iti umuna ke maudi nga Dani, ngayon patulod kanya ken ni Raisin Biyernes, happy watching. Iti may sa apong sisiwit team kunanan sa tay. Hello, kumusta kayo? Saktong-sakto yung kanta boss. Anak ko makasapol tisok dalen. Hanggang makasapol tisok dalen ko. Dahil diya po iti Dani yung impatulod kanyak ni Raisin Biyernes. Thank you very much, Raisin. Ket pinakuluan na kakabsat iti apal. Apal upat nga balikas. Apal manang apal iti kararwa ag mabtak data apruna. Raisin Dinggumon. Apal. Dani yung ni Raisin Biyernes. Apal. Upat a letra. Maysa asarita. Nuyeb kasmuket dua. Ngem adu. Tipa kabalinan na. Iti apal awan pulos pilpilyen na. Uray asinuket makarik na dita. Amin tayo ket adaan iti kasta. Na dumadumalaeng iti panang dala. Apal nga nalabes isu pagrugyanan iti apa. Dagiti agagayem ken iti pamilya. May sapay nga rason iti panagsisina, dagiti nabayagen nga agkakadwa. No sikan tayo mang ay biyag na, nagadun iti mangeg nga istorya. Lalo dagiti aglawlaw nga kaaruba, ay na
uray la lumugsot iti matmatada. At dapay dagitay chismosa amang parubrub iti apa. Uray handaan mo iti gapuna, sige dalatamet nga tumira. Kasla networking ako nada, agrecruit da iti kakaduwada, tapno laing mapabangluda, ken agbalin nga isudan iti biktima. Nasakit man nga intay makita, dagiti umapapal nga imuna. Ket awan sa bali no di agkakapamilya hanmet amin ngem adul dadita. Isuda ti umuna nga makaguraken ka, no si kantay nagbaliw biyag na, uray labasit nga umasenso ka, permimeten iti luklok sauda. Ditan dan to ibagada nga nagbaliw ka, ditadan to isungbat iti tulong da, amin nga nagdadakes asar sarita, ket mayabkes da amin ken ka. Nulaban ang met nga rod ida isuda, sabalin to ti pagturungan na, si kanton tay dakes amakun ko na, nga nagbalin awan sursuro na. Isu nga no adda umapalken ka, baybay amlat ta isuda, mabannog dan tulat ta, tangiwat da, ikararag mo, isu tikang runaan nga sumbat na. Agyang manak, aday tafo iti Dani ni Raisin Bernes, nga pinauluan na po iti apal. Pinauluan na kakabsat iti apal, aday ito napintas nga Dani nakitam. Nalanaling ka magayam nga agputar ti Dani Raisin. Ket sapay kumata agaramit kanto manin. Apal kakabsat ken gagayem, no apay gamin da ito imot nga upat nga letra, may sapo nga may sabalikas. Apal dakkel ti kakay panan na iti biyag ti tunggal may sakan ka. Amuyo kakabsat, no dagiti tao nga maapal iti kararwawan na, naapal ti kararwana, apo nga niya bumtak ti apro da dagita. Pumintas lang dati balay mo, nagdakkel sin nakasemento nga balay mo, nagpintasan, wano niya ditan, umapal dangking kang kabsat. Nakabalaya mo data mo tingno hanganapan na nakitagtaga po di abroad niya bibiyang da. Oh, niya bibiyang daging ka, apay nga di bagabagada at least impakita mo nga sika makabalay ka, babayan iti sakripisyo, marigat kintuok mo dito yung abroad kakabsat ken gagayim. Di dyan Pilipinas, apo nagadua po ti aga-apal. Alwadam lang no apal nga datas data po ipagamot da ka po delikado kakabsat ken gagayem. No apay ka nga umapal da adada mga nakatugawlat ta di jayan ti pagtutugawan da sasaluton da po dagiti daldak dakulap da tapos no adda sumangpot nga padala apo ada pakete ni Raisin Bernes intay makisarabo sigurado nga do impawi na data kunada tapos na munto na ikang kabsat dagiti umaapal po aga-apal ti kararwana po dadaulan da kanto sigurado data iso nga jak amundo dati nga kasano nga po dati nga ugali tayo nga Ilocano tada kayo nga Pilipino makita yun lang nga po dati balay dati may isang nga tao nga pimintas pinatayag na po dati yatay bakod na tanuhan kayo makita nga karuba na o pa na kayo matatanawan kunayo ati magdidilo data mga kamutan idi kastalabiyag na nyala tatabiyag na tatan gapo talapindis ti balaynan impangaton na taalad nan tanuhan ti kastakan tay makita ida punya bibibiyang niya ada mo kwarta da nga pagalad da
Iso nga medyo madida ito yapo nga kwa. Nakita mo lang dati may sakit di makaliti na monetize dati YouTube channel na kakapsat. Apo nagaramit ka ba ito YouTube channel mong kapsat? Inapalam manin. Fogswell doon to nga dati milyon iso nga garamit ang mamati YouTube channel ko animalin. Data kakapsat. Nakita mo lang nagado ti followers iti liwliwag kinarayaw dagiti OFWs nga Ilocano nagaramit ka mo ti page mon animaline agtutulad ka na talaga umapal ka manin kakabsat ken gagayem dayto yan dakas nga apal ken napintas nga apal no napintas nga apal okay lang no dakas nga apal narigat ang kakabsat ken gagayem. No nagbanugan ti may nga tao apo awan ti karapatam nga umapal no kaya mo ti pumintas ti biag na ala ka agbanog ka nagdakkalan dagita imam kata nya serbida ti lakay mo nga nakabambanag no di mo agtrabaho kakabsat ken gayem kagurak kakabsat ken gayem madya kayat apo iti maapalan tapo aji pos ko kakabsat apal aduti nakita nga umapal. Ibabayan ito dahil nga Facebook page kakabsat ken gagayem hangkong mga ibagbaga apo nga sa dahil tinumutibiyang ka iparit ko te agaramid iti Facebook page na karapatan nyo kakabsat ngam laglagipin nyo apo ang uri no agaramid kayo iti grupo yo masapol nganon nya tinadilatan nyo tulungan dak kakabsat ken gagayem. Apo, makadominggon kakabsat awa mo tag live dito yayangkon. Ang baglaki din tada ni DJ Arnel atak mo kin ni DJ Kevin J. Kistarman nga katulungan to'y numutibiyang. Iso nga diya ka mo ni Alan Cortez awanan hang live ni Alanan. Diya ka mo niya nga po nagpunton sa ni Alanan ta ang magla-live dito ya Facebook page sa noong talak man ni Alan. Isong kakabsat ken gayam dakkel iti amuyo iti pamilawak iti tunggal maysa nga Ilocano wenno Pilipino iti dayta apo nga kaya apal nga balikas kakabsat. Hangkong nga iparit nga agaramid kayo iti Facebook page yo wenno nya po ngam abuya kayo abuya enda no kwa. Iso nga dagiti dagduma umapal da kakabsat. Ada YouTube channel da. Pogsweldo nagarabid mo nagaraymid mo tan iti YouTube na takaya na mo tin umado. Siyempre simikat kan kakabsat alak adong at idi pa isipod na idi marsupay laang adot idi rinugyag dato yung Facebook page kakakaduak dagiti admin nga nasasangpat kakabsat alak adon tinabasbasalak nga kwa ta idi panagbumula badi da kay ti tumulong magmula idi medyo nakabunga ta adot ibunganan ala may sa pimuros mateng kakabsat ken gagayem. Iso nga agyaman na kini Raisin Biyernes iti panangaramid na iti ng pintas nga danyo na. Iso nga madi nga talaga ti customary tayo nga Pilipino Ilocano apo tawas nga na emerald iti apal kakabsat ken gagayem adadyayan iti pangrugyanan natihan tayo pagkikinawatan kakabsat ken gagayem. Okay, gyaman na kin Raisin Biyernes iti napintas nga panagkuana panangdaniw na ganda dyayan kaagpungpungtot sana agpungpungtot man ang Angelina
ibabasa lang dati atay apal nga kuna ni manang ni Raisin Bernes. Awan sagsagitin tinakam ko kakabsat ken gayem. Kay suna nga data ni manang Angelina Cortez basta nag-live nak datalat nga agbuy-buya ko nya ko rin umay maysa nga agbuy-buya. Hanga nga nervyos mabawasan ti gwapom ti support kami ken kan ko na ni Apo Catalina Casco. Ala kakabsat uray no limlima ti agbuya ti numutibiyang okay lang. Tanang agpipilit iti mangbuya kanyak no live nak. Iso nga agyaman na kadagiti amin na pumang support iti nga Facebook page. Relate na kiti apal nga dani ko sir adutin na pasarak nga adutin maka apal no kwa ko na. Hipoteca naranja de ING. Sin más vueltas. O basol ko kadi kano ko nani kwa. Agyaman na kiniraisan Bernes iti dayta nga daniw nakakabsat nga apal lani Domingo dayta pusom ko na nakakabsat. Okay, basol ko kadi ko na ni Ezra. Batam latan no mapalda ko na daw siyempre apal-apal kakabsat kang gagayem. Sa basol ko kadi, basol mo Ezra Ortega Gumarang. Welcome to the real word of neighborhood kunana. Talaga sir, may iliwan no live ka. Lumakay ka dito sir kana ni Lani Domingo. Hello to lovely Mabelia. Basol ni Ezra Ortega Gumarang apal. Imapalak bossing ko na na. Agyaman na kini Aleya Udarbe da igle iti wana de distarapo kakabsat nga intid na. Hello to LB Balisi Pasqua. Thank you very much LB. Apal nga dakes ket madi. Alwadang bossing numuna ka napang ka nakilasit nakilanit itay nakipalanit itay ag high blood ka tanag sida ka titaptaba ko nam Catherine. Hello to manang Mila Miranda, happy watching Ma'am Mila Miranda. Sa mete shout out ko sir kuna ni lovely Alma Belia Duldulao ba doblimon kada kayo amin na po nga OFWs ayan man nga sulit ilubong itayan nyo kapkablawang kayo apo tinaragsak nga malem bigat ken Rabiyo Aldaw da kayo amin na po happy fiesta tinatay kada kayo. Thank you ading ko na ni Catherine Escalona Cantor. Mayat ti umapal sir no nulaket di nasayat nga apal ngem no dakos nga apalaket madi ko na ni Gina Agpuldo Burgos.
Carlita Pagaduan Medrano, happy watching. Hello kini manang Mila Miranda, itintid na nga star nga sa gasot nga star. LB Balisi Pasco, happy watching. Hi to Mirna Fernandez, watching to you. God bless ko na. Hello to Alma Babaran Siriban. Hello sir, naimbag nga Rabiim. Kastamat king kakabsat Alma Babaran Siriban. Lani Domingo, kakanta kalatan sir, tapno naragragsak ko na Lani Domingo. Tagsipusibul kalata ko na. Shout out man sir ni Mother Koy Jai Aurora Province, isu ni Milagros Biernes, manipot kini Lovely Duldulao, manang Angelina Cortez, Catalina Casco, LB Balisi Pascual, happy watching kada kayo amin apo. Lagi di kakabsat tayo apo nga dagay Pilipinas, iya dayuda kayo kumapo iti disgrasya ta madama apo ti layos, madama ti todo apo di jay Pilipinas. Ready na ko na po nga mga ipabuya kada kayo dagiti Joet dagiti sangapulo nga finalist iti dayto yung aldaw iso nga siya sino man kadagiti sangapulo nga finalist iti nakaring pa iti dayto yung agundaway agure kayo ta change ko anak iti live tapno ti kastapo ko may sarang ko ti ropada. Daitan di sarki salon salot itilipunan sir. Hello to Lovely Duldula mayat sir daita buhok mo when look baby face. Makausa makin ni amoy kakabsat ni tarakit amyan ang timawag nag-video call kami. Amaraman na agluluto malagip ko anak pa nakajay bado ko naglad din namin sang alda ay ano ay dadya nga namin sang alda iso wala bado di kalman na anak pa kayong nagsukat ko na kausumag agyaman na kay di video call tarakit amyanan. Thank you very much kabsat. Apay tagano ka di Pilipinas nalipata mo lang nga dinamag no tagano ka. Diya ka muna asawam dadya uno inang mo aji kadwa mga nakibideo call di kalman. Thank you very much tarakiti amyanan. Ket dayti man na po iti isagsagot ko kada kayo amin alanti atan serti pabuyamon ko na atan serti pabuyamon. Okay madamdam makakabsat ken gagayem isagsagot ko pa dayto kada kayo Lani Domingo, Catalina Casco ken kada kayo amin nga dressing admin iti dayto nga Facebook page. Hello to Maribel, ni Catherine, ni Maribik, ni Princess, ni Alan, kastamet ken ni Gerald, ken ni Architect, ni Madeline, ni Lobelia, ni Antideli, ni Lovely Jazz, ken ni Princess, sino pa'y, ni May Ascado, ken kada kayo aminin na pong agboy-boya. Nag-enjoy ka nga rod abosing ko no. Nag-enjoy ya. Yay nanganak tiga daw haan. Yaw makakaan. Kastalatan ti biyag sir ado ti apal-apal kono nila ni Domingo. Alma Babaran si Riban sir mo mabon nag-request dua kami di tapuso. Alma Babaran na agure kayo apo hang kayo unay nga request hana nga agipato ka dagiti request yo dagiti lang madalapos ko tay patayap ko na po dagiti Joet dagiti grand finalist tayo nga sangapulo. Hello to Sam Tamamaw. Tagtagain penaka tuy kanda ng sagi tapuso sa
Hello to Ezra Ortega Gumarang. Happy watching, Ezra. Awatabul, sir, unay hantay yung agsukat kadadigos na bang lutay ulat. Antik ajay, kaduwag di kalman ko na. Yakman makabuyan, busy akmanen, the word ko ni lovely doldalaw. Hello to Maribig Parungaw, happy watching. Apo, Lani Domingo, nag-take out ka kumap, egado sir, aman nangala nakatita, take out kakapsat. Mapan na magiponsyon, sigurado nga dabalong ko, dahil tilaglagapan nyo. Agyaman na, iti pamilya ni Maring Rose Guzman Maches, kastamit kin Colin Maches, ti madaydayaw nga naganak ni Roslyn Maches nga inanak ko ati bunyag kakabsat. Alak agyaman kami iti imbitasyon nyo, iti panagdaray mi iti komunyon ni Roslyn. Request man tay parparbuk lang kadagiti si Siwet Girls agyaman ak sir. Hello to LB Balisi Pasqua. LB, yaka mo no kasano ni ading no kasano ti pa nagpatangdagin ni Warren. So ang matanagan itid ko nga itid dajay. Agbalon nga mapan magiponsyon mangiyawit ko naman. Ada ka na yun nga silim nga road bossing daa. Lawan sa wanda naghihihi ko na. Siyempre, kanayo ko agbuya. Bilbili ko kinading am ko na ni ading madama pa lang ti module mi manong anak nga baling agpaili. Ngam diya ka mo no kinapatang nantin mented ko datay kay atay si numberan. Biag ko sikalaeng biag ko. Okay, kada kayo amin na po nga nalaing agdani garamid kayo ti dani tamabalin nyo nga itid kini isen kini DJ Arnel Takmo tay basa na po iti programa ng aring padek iti napalabas iti Martes, Huwebes kun Sabado kakabsat oras iti alas 8 iti Rabijay Pilipinas ket no kaya yumat mabalin nyo multa nga ikandak iti dani wapo tay basak ta no agnormal nga aglive to mo tibiyang tapno da pagkakatawaan tayo apo agatay man pamasa agitay man titidyo nga idaniw yu ko giti na mayat ti pasapasagid na kasjay kakabsat ken gagayem no da karuba mapaspasagidam ay bagam nga mo bagbaga yu nagang kumanong tay daniwa man ti karuba nga nakapoy nga agpadigo ko nam mabalin la tamait ay so nga ti kayat ko nga idaniw yu dagiti pamasangid kakabsat ken gagayem pasagidan yu dagiti kakaruba yo nunya ti bubraon da kanyayo ala ka makamu kayo nga mga ornos kano kaya yung ay pa ornos kanyak ornos kakabsat ken gagayem no ada marami yung adano yu apo ala ka mayat senyo kanyak wano no kasi mostly kami ni DJ Arnel Takmo kakabsat iti agi basbasa iti daniw iti aring padik tinapalabas nang no adaman mangtid kanyak nga may sadua okay lang kakabsat at least maawatan ni DJ Arnel Takmo. Hello DJ Arnel Takmo tani DJ Arnel Takmo apo agkalugaran kami di Ballesteros sa iso nga agka iliang kami apo di Ballesteros kagayan kada kayo amin apo nga taga Ballesteros kagayan kayat ko man iti kablawan iti ama iti ili
City ni Mayor Vincent Unite kastamit kini Vice Mayor Balen Bidad Unite kun nagyaman nagmet kadagiti amin nga agkakagaget nga Sangguniang Bayan iti ili nga Ballesteros Cagayan ken dagiti amin nga empleyado iti Ballesteros Municipal Hall dagiti mang ngigigyan iti rienda iti turay iti linak kental na apo dagiti membro iti polisiya police iti Ballesteros Cagayan dagiti 19 nga punong barangay iti 19 nga barangay kakabsat ken amin na po nga barangay officials BHW BNS barangay Tanod amin nga kakalugaram niya po nga taga Ballesteros Cagayan toy numutibiyang di mangi dandanon kada kayo iti pakumusta amin dagiti OFWs ayan man nga suli iti lubong iti ayanda naragsak nga rabi ken nagasat nga idadateng iti Christmas kada kayo amin apo dita Ballesteros Cagayan nang na apo dita barangay mi nga payagan is Ballesteros Cagayan. Thank you very much kakabsat. Kayat kumet nga kablawan dagiti amin nga vendors dagiti aglaklago dita Ballesteros Public Market dagiti inna nga babakit nga agi-replay apo iti video to inumutibiyang iti fish section vegetable kon meat section kon amin apo dagiti adda iti groceries na dita nga naintar dita Ballesteros Public Market naragsak nga panagbuybuya ken nga idadating iti Pasko kada kayo aming kakabsat. Hello, happy watching nga 39 apo nga online. Dahito iti request ni Raisin Biernes may isang letter sender tayo apo iti Daniel. Ala po kawan nyo na po dagiti avid listeners nyo, viewers. Iti na minsan nagkita ta di na magkuno at nagayat ken ka tisungbat mo ket nalawag angan ko na nga ibaga kanyang hello to MG Balsyang nalawag apar-par buklaing tisungbat mo tanakitak akakoy kuyog mo nalawag apar-par buklaing tisungbat mo tanakitak akakoy kuyog mo ay ayatem nasakit akino na awan bibiyang kuti pagduyusam awan gayam kay budingam parparbuglaing gayam daytayad. Hello 42, apo nga naka-online 43, nayunan nyo nga na 70. Panangkantam ko naman, tangatagpain. Dagiti 44, apo nga naka-online, thank you very much for watching. Iti na minsan nagkita ta awa magkuno at nangayat ken ka tisungbat mo ket nalawag awan bunam nga ibaga kanyang hello to Ilocanong Pangit de la Cruz Doniego iti Pugo Ballesteros Cagayan eng tisungbat mo pamakitak akakoy kuyog mo nalawag apar
parbuglaing tisungbat mo tanakitag aga ko'y kuyugma ti ay ayatem ni 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 ay ayatem. May sapaya po nga sunat ay sagsagot ko kada kayo amin ni Ilocanong Pangit de la Cruz Doniego iti Barangay Pugo Ballesteros Cagayan. Okay, 38 mula online. Hello to Teresita de los Santos Regunayan. Happy watching. Maribik Parungaw. Teresita de los Santos Regunayan. Catalina Casco Sela Bamacha. 70 laing ajay ayan na ngawan na redin. Taapay nga 70 laing ay sir anayak ngawan na redin sir. Pukawan nyo karo dagiti kakadwayo nga ampay nakaturog. Pukawan nyo kiti chismosa tagbuya lang. Hi to Raisin Biernes. Happy watching Raisin. LB Balisi Pasqua iti Baalakapan Cagayan. Kumusta ka na po dagiti pamilya na dita Bulala apari Cagayan. Di manang Angelina Cortez iti kapamilya na di jay Kalapawan Pugo Ballesteros Cagayan. Dati nga agsangsangit makasangsangit do kwa. Di ba man naman Angelina? Amuyo po nagsakit ti pagbagik di kalman kung ano sakitak. Nagdigo sa kapo iti napudok na gano minikak iti asin na. Tapos sana nagpadyama po naikat kung ano ni mami may ka agsakitak sa mutang kung ako kurang lati live na data kung oray nog live nak mami ang umimbag ko na. Hello to Mario Balong Pagarigan watching from Canada ko na. Agyaman na kiti pa nagbuybuyan ni Mario Balong Pagarigan. Thank you very much kapsat. Manong no ading. Kada kayo amin apo dita Canada. Naragsak nga bigat aldaw malemyo amin apo dita Canada. Selam Bamacha. Umay kay dito yan padak nga adik. Ponsyonan ken nalaing nga gisupo di. Umay dito yan aduti saganin ni Sir nga igado kano ko no. Sa request ko tay rambutan. Apo sir, kung naman ni Raisin, nakaturog na kitay chismosan, mga lada pa iti pamigsada ni damanen no bigat, ngagkita iti aglawlaw da ako na. Gusto? Amom Raisin, no talaga nga certified nga chismosa dan, oray no maturog da, matagtagunop da dagiti chismis da si ka Raisin. 47 na po naka-online. Di ba Raisin? No talaga nga chismosa da, maturog da man uno saan, matagtagunop da dagiti chismis dan to ti kabigatan na. Sumadaan dan to kasla wedding. Agyaman nakapo dagiti barbaro nga simurag iti daytoy nga Facebook page. Hello Mami Maya, di ka magawid dan, sa kawid kan. Hi Kleng Kleng, God bless sir, kono ni Kleng Kleng. Hello Teresita de los Santos sa Regunayan, kastunay katakatawa na. Ha 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 ha, kunana ko ul kunana mo taas mo katawa. Hello to manang Mila Miranda, hi Catherine de la Rosa Ligsay kunana. Hello to Len Roa Castro. Happy watching po. Madam Len Roa Castro. Handa pa nga maturturugin sir. Gapo iti kapanunod na niya man TV chismis da ikabigatan nan ko na ni Sela Bamacha.
Maguyo, happy watching. Nay, ada viewer tayong single. Sino ti agbilbilog yung kati dita? Catherine, napupok na ko na. Sino ta napupok? Lampung hahatilad da ko na ni Catalino Casco. Iya. Inya Apo sir, nakatortoro ka pamigsa matindigan. Ayudando a encontrar un hogar a la... Okay, happy watching kada kayo amin kakapsat. Ang agbuybuya. Raysen, I went sir. I went sir ko na shock to kumati aldaw ti binatay kit uso ti sanib. Tapno maka bawi met dagiti agin sa sanib. La. Dana pa dito eh. Siso na papang. Dana pa dito kusina papa ka na ni Mami May. Hello sir, DJ Arnel Takmo. Kumusta ti biyagen sir? Ti Pinas kakapsat. Ko na ni DJ Arnel Takmo. Sir na imbaga kon. Nagdigusag ti napudot nga dano minikag ti asin na. Maya mo ba sitin iso nga ni naka-electric panak. Napanak pa nakilani din sir. Nagsida igado. Nagtaganap ko ka nagsida nagtigado ko ni nanayada mo kayong punsyon ng tatangal daw. Agyaman na kiti pa nagbuybuyan ni DJ Arnel Takmo iti pagilian nga kwait. Kabkablawan na po nagiti classmate na iti Quezon Colleges of the North Ballesteros Cagayan iti bats na po nga iti bats na kastamot nga kabkablawag iti administration, faculty and staff students iti Quezon Colleges of the North Ballesteros Cagayan nimbag nga panagbuybuya yo amin kakapsat. Kumusta kayo amin nga one labos na dita QCN dita Ballesteros National High School ken NCEFI. Okay, agsagan na kayo ha. Dahil taman ko ma sir igado ko no. Anang iawid at igado sir. Kaya mamukil sila ba nun sa mo ni Mami Mayon? Naamak laing over heart ngiwat. Naamak laing sir no ag overheat ang iwat so nga payok laing dagiti chismosa handa amin nga andaw na nga umininom tinalamis nga danom. Flori Fegascon, umay kagbuyan ko na. Hello to Malani Domingo ni Clarita Perer. Sir, sa anak nga maumang agbuy-buya keng ka makay kati stress. Clarita Perer. Thank you very much. Makay kati stress apo tanariwawa na. Adaman baro nga eskwelan sir di Ballesteros nagan na sir. Inya nagan na di baro nga eskwela, baro di ba eskwela? Baro nga eskwela sa inyo na gana. Ito at Ate LB Balisi. Hangko naangot da nga baro nga eskwela High school sir, nya na gana nga eskwela. Marinel Yadaw Quaresma, happy watching Marinel Yadaw Quaresma. Hello sir. Kastamag king ka Marinel Yadaw Quaresma. Hello DJ Arnel Takmo, good evening. Lani M. Domingo. Awan lugar ti Chismosa langit sir. Binanggit mo tatay. Aji NCEFI sir. Northern Cagayan Colleges Foundation ko na. Taluda ti high school di jay. Iti Quezon Colleges of the North. Iti NCAED nga Northern Cagayan Colleges Foundation. Tapos Ballesteros National High School. O taluda. Kung ano nang ipatadar sa balimanin nga eskwelan. Tatag lang nga ng ngeg. Jay imbagam nga eskwela. Ballesteros National High School. Dajay apo iti kadaklan nga eskwela sir. Nakadung estudyante na 1,000. Dajay iti kadaklan na ta Ballesteros National High School. Public High School sir DJ Arnel. NCA confusion idi duwa lang. Tapos nagparami dati government school, high school na iso nga imado. Nang di nagbasa nak 1992 sa nya
89 Sairi. Ala! Hello to Desiree Estrada Gabriela Jabilione de Guzman. Hi Sir Arnel Takmo, kumusta ka? Kalpasan na po dahito nga sonata, ipangig ko na po dagiti Jowet dagiti sangapulo nga grand finalist iti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano nga marami diti grand finals into no third week iti December. Sa dinuman Hello, Mari Aquino, sir. Sabado ko mamanen. Agyaman na kini Maria Aquino. Mari, pasensya ka ta nakaidana kini pimanaw kayo kung nagdinamag ka. Nabartag ni Marites nga nagawid kunak. Kaya nakaidana ka nagawid kay magayaman isang pasensya ka na imas datay atay ginatang mo nga barbecue. Thank you very much. Kadagiti kakaduami po nga nag-celebrate iti FP Halloween nga kuna ni Marites. Thank you very much. Kadagiti kakaduami di kalmana po nga nangan iti barbecue. Agiti sponsor iti barbecue kagyamanak. Hello to Jennifer Jefferson Ilagas. Apo, nagpigsa titudon kuna na laser. Kumusta kayo apo dita? Sanchez Mira Cagayan, alwadan nyo apo, kitaan nyo naglayos. Hello manang Perly Taglipay Matias, kumusta ka? Mila Miranda, God bless you sister. Jefferson Ilagas. Agreedam kayo apo dita downstream ay dita Claveria, Sanchez Mira, Pamplona, Ballesteros, Alacaban, kan kastamit dita Abulug. Apo, Apari. Hi to Melanie Ingaran. Ay na sir, ay ate ag-request kung atay mahal miss kitahan ko pa'y nangog. Tiway po ko na ni Admin Maribel Eslabon Lizardo. Awan na naramanak nga dalom ko na na. Ala? Aday dalom na dahil barbecue musika. Lasag lang kon dati lasag kon taba kakabsat nagimas agyaman na kini Marites Mari Aquino diyan nga nata diyan mo lamay sapsapulan ng Hawayanon. Hi Mari Aquino, be watching. Agyaman na kini manang Perlita Lipay Matias agay ayab kakapsat. Sikat isagsagot ko da kayo. Sikat nagisupot itigado. Kunada. Agyaman na kini DJ Arnel Takmo, ti anos na po nga aglalay biti dahito yung Facebook page. Agyaman nagmet kini DJ Kevin J. Kistarman iti Milan, Italy. Iti ayat na po nga mangi-compartir mo na mangi-share kadag iti amin nga live videos na iti dito yung Facebook page. Anya ko na ni DJ Arnel. Jay igado sir at dalom na ko na. Answer daddy barbecue ti bagbagana. Hello Clarita Perer, hello Mama Perlita, Lani Domingo, ni Catherine Escalona Cantor, Arnel Takmo Ading, DJA, kamusta na? Okay, 41 na po na online. Agagsaga na kayong agul kayo apo gore kayo apo change ko anak change live na kung han nakagudop. Magudupag lang apo kakapsat ken kagayem. Okay. One moment please kano kakapsat ken kagayem. Dahito apo iti para kada kayo amin nga wanti labas na. Happy watching everyone kada kayo amin nga sangapada kakapsat. Dahito man na po iti mapadayawan ako na po nga mangi-present kada kayo apo dagiti sang pulo nga finalist iti Jowet da kakapsat so no sang pulo da po divided by 2 5 nga Jowet apo iti parang kada kayo iti dahito yung aldaw ta na ikarik kada kwada nga ipresenta kita ta nga Domingo ngam gaputan na pa nakilanlanit kakapsat medyo naladaw nak ke tapno awan ti kong kunada nakaturog daman kansa ni reply
paridan tulanan apo dagiti kantada denggendan tudalatan apo kakabsat ken gagayam. Hello Maribel Eslabon Lizardo, kleng kleng, wow konana. Okay, dagiti apo iti gure kayo takitaman. Dahil giti na po dagiti kang kanta dagiti 10 nga grand finalist kakabsat Joet da po Joet kakabsat ken gagayam. Agore kay lang kakabsat ata kita antayam. Okay, dahil na po iti kakabsat iti munang inakiparang nga po ang ati Joet tinag-Joet kakabsat ket agore kayo. Okay? Hello to 47 nga nakilain. Okay, Latin. Dahito nga po, iti nakiparang nga muna nga Joet, dagiti para giti 10 nga grand finalist tayo apo, panag-Joet, da Josephine Ragasa Ribultan, ken ni Jess Otanes Alvarez Otanes, iti patawugay kagayan, ken iti San Esteban Ilocos Sur, kakabsat ken kagayam. Josephine and Jess Otanes, iti Joet da po, nga inday ipangig kada kayo amin ipabuyak iti dayto nga kanito pukawan nyo ni Dan no dada. Okay, kakabsat ken gagayem datoy dan kulakidi Tubo iti pagtaw bugay kagayan grand finalist top 10. Hello kaliwliwa ken Ray Aushak ni Jess Otanes. Tubo iti pagtaw bugay kagayan grand finalist top. Please welcome Oh my heart won't believe that you have left me. I keep telling myself that it's true. Josephine Ragasa Ribultan from Ilocos Sur and Jess Alvarez Otanes from Patao, Bugay, Cagayan. There's a photograph of you, girl. Though I try to forget you somehow. Let me try to go on living.
Okay, thank you very much, Jess Alvarez Otanes from Pataw, Bugay, Cagayan, and Josephine Ragasari Bultan from San Vicente, San Esteban, Ilocos Sur, kakabsat. First, Jowet Dapo. Eket laglagipin nyo apo intono Domingo palubos na apo Diyos. Mangigan nyo manen ti Jowet dagiti coaches da. Coaches and the 10 grand finalists. Ipabuyag to apo no Domingo palubos na apo Diyos. Iti kanta iti grand finalists 1 to 10 with their coaches. Iso nga kitaan tayo apo ti kakapintasan iti Jowet kadakwada intono Domingo with their coaches nga sangapulo nga coaches kakabsat plus sangapulo nga grand finalists ipabuyak to no Domingo apo kakabsat ken gagayem iti Jowet damanan karbasan na po data parag Jowet da ken dagiti coaches da sumaruno nga Domingo ited kunto manen apo iti pang Facebook page da apo iti People Choice Award kinaduan to manen ti views na tapos sumaruno iti kinaduan to manen iti views iti YouTube channel to inumutibiyang ket mapantay to apo iti grand finals into no December third week kakabsat ken gagayam kadagiti mayat apo nga agi-sponsor iti dayto nga Facebook page ikalbitin da lang sir may ayo na kanta programa makilkilding dati kilikilik no agkatakatawa ka kan nagkansyo-kansyong ka ready ka mo dagiti wordings na kan agbirbira ka kan hamo nga masibsibol ala ka mang tida mo ti limagasot pakairamanan iti sweldok pakairamanan ti liwliwan no kunayo ala ka agyaman kami kakabsat ken gagayam ta uray no basit no agtitipon umado taday didakkel no hanga napintas iti kuana iti foundation na apo agrek kamelang dajay agrek kakakabsat marpuog mo lang no kasjay di ba okay kakabsat iti sumarunong Jowet nga ipadingay kada kayo apo daytoy apo iti Jowet da Analisa Tabor Bumanglag Analisa Tabor Bumanglag ken ni kwam kita man na po ko jak pinakita kami naki-insenda kami ko kwarkaratot dagiti dadto maapo nga panagisenda iso nga gore kayo apo datoy takita man okay 43 apo nga naka-online happy watching Kakabsat siya finalist sa Tabor Bumanglag may sa finalist iti dahil kit sa balik kakabsat happy watching kakabsat ken gagayem dahil apo kitak dahil katandem ni Analisa happy watching kakabsat aguray kayo lang basit kakabsat ken gagayem ti makauray ket isu iti makagunod nga kunada 44 nga naka-online thank you very much iti dayto nga kanito ibapadayawan na kapo mangipresenta kada kayo iti Jowet da Analisa Tabor Bumanglag from Alakapan Cagayan ken ni Miriam Kaliba Hamod iti Pasukin Ilocos Norte kakabsat ken gagayem dayto yan na po iti kantada da Miriam ken ni Analisa kakabsat tell him Miriam Kaliba Hamod from sa Pasukin Ilocos Norte kadagiti amin na po nga taga Pasukin Ilocos Norte ken iti Alakapan Cagayan happy watching i-share you ayaban nyo dagiti kakalugaran nyo apo dagiti apo ti pagtangtang si titi liwliwaken rayaw dagiti OFWs ng Ilocano grand finalists You
share, share, share! Kaliba Hamod from Pasukin, Ilocos Norte. Hi to Ma'am Rosemary Juan Julian. Okay, thank you very much, Miriam Hamod and Analisa Tabor Bumanglag kakabsat ken gagayem. Dagaya po iti Joet da tell him ko na po. Ket daytoy met apo iti Joet da Jansen Espinosa Baniged ken ni Jesela Adriano Dagio. Hello to Catalina Casconet. Balinan pwede ka ditoy Pren Ismule. Nice duet ko na naman ang Perli Taglipay Matias. Limawag ti pa nagkita kakabsat. Limawag nga makita takon. Limawag magpaisutiyang kon. Ay, Rosalia Priya sa Palma Asuncion. Happy watching kakabsat. Hello, dahiti sumaruno po Joet da Jansen Espinosa Badliged manipo ditim Aurora Isabela ken kastamit kin ni Jesela Adriano Dagio iti La Union kakabsat ken kagayem. Okay, 44 nga naka-online. Thank you very much kada kayo amin nga sangapada apo. Dahito ya po iti para kada kayo amin nga wanti labas na 43. Hello Nelly, what po? God bless you kunana. Dahito ya po iti Joet da nga dua da Jessel Joy Milyares Dukusin kakabsat. Jessel Joy Milyares Dukusin kakabsat ken gaya. 45 nga naka-online. Happy watching. When the days are cold and the cards all fall and the sails we see are made of gold. When your dreams they fell in the woods, we held the first of
Alcabedos Ugale, DJ Ryan. But with the peace inside, there's no more we can hide. No matter what we breathe, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eye. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Hi Lloyd Felix, happy watching Lloyd Felix. Curtains go and the lights so fall when the lights fade out. Watching from Burgos, Isabela, Gracia Amor, Martiliano Bitao. Don't wanna let you down, but I am held up. Though this is all for you, don't wanna hide the truth. No matter what we breathe, but still I'm made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's when my demons hide. It's when my demons hide. Don't get too close. Hello Venus Temporal Gonzalo. Hello Casin Roderick Conana. It's where my demons hide. They say it's what you make. I say it's up to fate. It's woven in my soul. I need to let you go. Your eyes that shine so bright. I wanna save the light. I can't escape this now unless you show me how. When you feel my heat, look into my eye. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Okay, data po iti Joet da Jessel Joy Dukusin ken ni Jansen Espinosa Baniged kakabsat. Demon's Heart kano. Agyaman na apay balasang paytay kadwa na sir awan apay balasang paytay kadwa na sir kun ni Ryan. Hello Ryan Alcabedo Sugali Timur Muray kan linglingay dagiti marsara kana po ti Kabayo Ballesteros Cagayan 1 tay kaubingan nga contestant ni Jessel Joy Jessel Joy Dukusin Milyares Dukusin na po iti San Jose Sudipen La Union ken ni kaubingan mo't nga lalaki ni Jansen Baniged iti Aurora Isabela. Nagya po it good luck Jansen and Jessel Joy. Adya po ti may katlong Joet ni Jansen para i-represent na po iti Isabela ken ni Jessel Joy Dukusin representing Sudipen La Union Province. Hello kada kayo. Shout out po sa mga anak ko sa Maugi Pura Tarlac. Salamat po kanini Flo Marie Asuncion. Flor Marie Asuncion. Happy watching kada kayo amin kakabsat. Ket daytoy apo iti sumaruno nga nag-isagsagot may isang Joet mat da Roel Maruso ken ni Roel Maruso. Daytoy apo iket Roel Maruso kakabsat ken ni Joan Balise Bugarin. Dito po iti Joet da okay kakabsat ken gagayem dito yan ni duada nga taga pari kakabsat dagitoy. Please welcome
welcome Joanne Bugarin, Joanne Albesa, Kene Ruel Maruso of Apari, Cagayan. Good evening everyone. Good afternoon to all ko na ni Mami Mai. Representing Apari, Cagayan, Ruel Maruso and Joanna Albesa. Joanne Albesa and Ruel Maruso of Apari, Cagayan in their duet Forever. At pada po nga taga Apari, Cagayan dagitoy. Mabuhay ang mga taga Apari. Primary Asuncion. Ayan, kakapsat na nga ganyo, iti panagjawet da Joanne Albesa, iti punta, Apari, Cagayan, ken ni Ruel Maruso, iti Centro 14, Apari, Cagayan, kakapsat, ken kagayem. Happy watching kada kayo amin, nga 38, nice jawet ko na dam. Thank you man ang perli taglipay maskas, dagita po iti 8, ada pa idwa, jak amuno, nakaipasa da apo tati problema kami natin may isa apo nga contestant, ay taga Claveria, Cagayan, nakapoy-apo ti signal ka no, dita Pilipinas. Nuapay gamin nga da klase ti online online class kakabsat. Awang mo ti signal da kasano data kakabsat kagungutak sa manin. Nuapay nga da online class nakapoy mo ti signal ti Pilipinas.
Kakabsat kunak manen. Ya kamu nunya ti mapabasol dito yapo no. Ayan na nga no sinno. No apay nga nakapoy iti signal ti Pilipinas. Apay nga hangamak tarimaan ti signal ti Pilipinas kakabsat. Ka adda online classes dagiti ubing, dagiti college, dagiti high school wala dita. Nakapoy iti signal. Adda bagyo ko na ni manang perlita aglipay matchas. Uray di awan ti bagyo manang perlita matchas. Nakapoy lata signal. Ta normal ni siyempre no da bagyo awan ti signal iso nga isabay na pay lang ato nga online class kakabsat ada bagyo man kanawan nakapoy lata ti signal ti Pilipinas jak ammo no kasano apo iti nga solusyonan da datoy nakapoy ti signal narigat tayo nga kumontak kadagiti ayatan tayo ti biag da tayo nga OFWs kakabsat tapos no pinaagpadala tayo kakabsat may ramam mat adamat tax ti pagpadala tayo di Pilipinas iti ekonomiya tanong umato ti ekonomiya ti Pilipinas jak amo no apay kakabsat nga awan ti signal iti Pilipinas dahil di kakabsat ka dahil ito'y kitakban no dahil may impasa ni may sa po nga finalist dahil di problema na dahil di kami na po may isang finalist tayo apo ko nagsakit ka no ti COVID na COVID iso na marimaan nakpailaang sir nga marimaan nakpailang sir nga agpapakwa ko na nya ko na natoy agpapaungar ko na iso nga hang kumapilit apong agkantada ka natin may isang finalist marimaan na po nga agpapaungar ta na kasya inaldaw nga dabagyo ti online sir kunada adan to kano napigsa nga signal into March 2021 ay mukmanang no apay nga ipadakkel na ti signal into March 21 pa March 2021 ipadakkel dabo na pigsa ti signal kasi asidag manin ti election kasjay asidag manin ti election umadon man iti kari nga naimas nga kari apo dagiti politiko kakabsat iti Pilipinas inaldaw ti bagyo di Pilipinas kuno September at soka kakabsat ken gagayem sapay kumapot ang matarima mo iti agtuloy-tuloy kumamot ti pigsa ti signal iti Pilipinas kakabsat hala mga kasanomot apo no kidi no apay kidi nga makasagap dagiti chismosa tina nagpigsa ti signal dagiti chismosa apay nga da signal dagiti chismosa signal nga agpaypayso awan makapungtuta manin network providers na capsule supply na iso nga dami sa dami nang gumagamit ko na apay niya ti serbina no apay nga anda nga no nakapsot ti supply na apay nga dida nga pangatay padakkelan ti supply na nga nga bumtak si Ryan Alcabedos o gale ado ti go syempre iti may sapo ti Pilipinas ti kaduan ti tao na nga mahilig ng cellphone iso nga dakkel ti kunutom da kakabsat dagiti pakas daawa garod napigsa ti signal dagiti chismosa ngam dagiti signal dagiti tao ti cellphone na nakapo yapay nga takakabsat ken gagayem dagiti yapo iti wow pat nga the Joet nga may presenta kada kayo tadatay duwa nga contestant da Christine Joy Adriano Dagyo ken ni Jonah Dorwin De Leon nakakabsat ket nga nakakanta ni Timay sa apo tada medyo kuana iso nga pagpaspasensya nyo na po pat nga Joet nga naipresenta kada kayo into no maruno nga Domingo apo padaanan nyo dagiti coaches nga sangapulo ken sangapulo mat nga grand finalist tayo po iti Joet da kakabsat ken gagayem 声音模式，线路输入。 Okay, dagiti apo iti dagiti apo iti ayan na dati kwa hello kada kayo amin apo happy watching gananos kayo dahil di amon ti isagsagot ko apo nga sonata kada kayo amin nga wanti labas na ngagbuy-buy hampagit hampay makaturog apo happy watching Ah, 34 na po nga online. Kada kayo amin nga 34. Thank you very much for watching.
Ay, pa... Catherine Escalona, kantor. Apay nga basol ni aglalim na wanti signal ti Pilipinas kasi ado agbuya kas jay. Marineliada ko karas miss na naman ako ko na. Namimiss naman ako ko na. Alam mo nang napinasiyat na panagsaad na manang Angelina Cortez. Hi DJ Arnel Takmo, datakapay lang sir, wanti live mo dyan YouTube. Iti da ito yung pukawan nyo man ni Kwang, pukawan nyo man ni Manang Emmy Toriser. Ay basa kong dati dani una. Madamdama sir, kanana. Kung sir, madamdama tagbo yan aktumot. Lipas lang datoy. Kalagiti amin na po nga 36 nga na-online. Gyama na kaya di naanusyo po nga buy-buya. Hello tara kita miyanan. Dakapay lang kita. Uno na bagyo kamutan. Raisin Biernes ni Manang Angelina Cortez, LB Balisi Pasqua, Catherine Escalona Cantor, DJ Ryan Alcabedos Ugales, September at Soka ni Manang Perlita Glipay Matias. Happy watching Raisin Biernes. Ken ni Mami May Orita, happy watching Flor Marie Asuncion. Kakapsat, orayan nyo, dahi tayo aring padekti na palabas, Inton Martes, kula ni DJ Arnel Takmo. Iti, kwait. Agyaman nagmetkin ni Merlin Tanyesa, iti panagbuy-buya na. Happy watching ading ni Maribik Parungaw. Happy watching. Hello DJA, kuta ni Ryan Alcabedo Sugali DJ Arnel. Loading ba sir Raisin Bernes. Han nag-load loading nga po napigsa ba city signal ko tata. Hello dumanang Mila Miranda ka pa nakaturog. Hello Barok Ryan kunana. Hello Barok Ryan kunan ni DJ Arnel Takmo Ryan. Oy Ryan, parbangon dito lang kapay nakaturog. Hi to Pancho Arellano nalpasen di Bagyong M Adamanen Sumaruno kuno ni Pancho Arellano. Apo, kasi mga po di Pilipinas. Raisin Biernes, keep safe Mami May. Lilian Nuevo Capasilio, di naman marinig maigi boses kuno na. Apay nga nyo marinig po eh. Hello Ma'am Lilian, kumusta ti Ojok? Mga Tagalog people dyan po, happy watching kada kayo amin nga sangapada.
Kasi ako makikita ng agbuya. Nga contestant, sir, dapat at the points met di agbuya, sir. Kung na ni Arnel takmo. Naladawak kami DJ Arnel. Naladawak nga nag-live, sir. Kahit handa mo dati nga inubrak, iso nga ento sa marunong nga Domingo, agsubli na kaputi launa. Hanak to nga makilanlanin tinapo no Domingo, tapno ag-live na kaputi gusto nga oras. Okay, kakabsat, dahil po iti para kada kayo nga Mr. Lonely, sagsagot ko kada kayo amin nga 1T labas na dahil man na po iti hello Ryan, okay audio mo sir, kung na ni Ryan Alcabedes Ogale, thank you Ryan. Dahil po iti sagsagot ko kada kayo amin nga dahil po iti isagsagot ko mangkin ni Ryan, happy watching Ryan, ni DJ Arnel Takmo, ni DJ Ryan, hello manang Mila Miranda. Thank you very much, kada kayo amin nga awanti labas na. 40 po ka na online, thank you very much. Dahil po iti para kada kayo amin nga 1T labas na. Dahil ito po ko. Basa kong dati impatulod ni Manang Emmy Toriser nga daniw na. Sir, nagaman numayat at daniw na. Agyaman na kiti pa nang patulod kanyak ni Manang Emmy Toriser iti daniw na kakabsat. Pinauluan na ti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Manang Angelina, ada kakompetensya mo iti daniw nga liwliwaken rayaw. Dahil ito po nga daniw narami pinutar ni Mrs. Emmy Toriser iti Pataw Bugay Cagayan nga pinauluan na iti liwliwaken rayaw. Pero ti momento na ko. Estoy cargando. Después. Liwliwaken rayaw. Umay kayon intayo danggayan.
iti panag-live ni Sir iti tangatang maasot gagayem dagiti isem ken katawan no boses ni Sir Roderick iti Mangigan. Apo banda mo pa lang manang Emmy to ni Sir perti pukaw ken arasaas kablaaw panagayat saan ngagkupas manipod liliwa ditoy amapadas dagiti porngiit mangikat sana ang barukong ken panaas. Kanta nga makapaliiw asunata kablaaw manipod kadagiti agbuybuya. Shout out kadagiti membro iti pamilya ay na umadani manen iti Paskwa. Pasko mamanen biyag ko, dinagpay nakasapol kayan ayat ko. Ngamin napili ak kadagiti agrayo. Siyempre pilyegmet atay na pudno. Saan laing tay ayat abaring-baring. Awan pa'y makadomingo agsina ti dalanen ay na nagrigat a panunuten. Isu nga iyaw awan tapno di makulkul ti utiken. Tinapintas nga pangliwliwaan live ni Sir itay intay agbuyan. Itiraman Sir tay abalayan. Tapumuligos ken kumpasan. Alah banat patapukem tay salunan. Paglingitem tay singit no kasapulan. Tapno mawagwag bilbil wenno tataban. Sige hataw awan patingganan. Paturay nga maulaw akas labirabid. Dagiti saksakam ket agsilapid. Ipuligos mo mamindwa kaptem laeng taabagana. Lelong ken lelang nanang ken tatang abalayan analalakyan wenno abalayan anababayan. Tumagder kayo tain kayo agsalan pangwatwatan dagiti rayuman itiraman Sir tay dayang-dayang tagplaster da ititengan. Numapugsot ta sinelas may gapo iti panagwaswasiwas da banat lata tapaimas iti tenga kubo ken kiad itiram lata. Alay tapo ti danyo ni manang Emmy Toriser iti pataw bugay kagayan nalaing kabugay mga karamit ti danyo manang. Okay. Agyaman na iti panagbuy-buya wenno panagaramit iti perli ni manang Emmy Toriser iti danyo apong inakimbasa da kayo apong agbuy-buya ti dayti nga kanito. Thank you very much kada kayo. Mildred ugali rabaha kawagas manang perlita nice funny dan news sis Emmy ko nana. Dahito man iti sagsagot ko kini manang Emmy Toriser. Dahito iti paraking ka manang Emmy Toriser iti pataw bugay kagayan nga dapo dito ya abroad 35 nga naka-online. Happy watching kada kayo amin na po. Pumasya di papasulit Hi to Jimuela Dumawing Rosemary Juan Julian. Hi cousin ko nana. Agyaman nakaputi pa nagbuy-buya po dagiti padak nga dato Spain. Dita Madrid Spain ken Barcelona Spain. Ayan man nga suli iti Espanya iti ayan nyo iti dito nga kanito. Thank you very much kada kayo amin pada nga Ilocano nga da ditoy Espanya. iti mabisa ang walay kento
1,000 takaputa ibay-bayag ko ngumno bumasit dag buya agpakada akong biyag ko. Maya sa artistic tayo tugma sa hulian. Hi Gimwell, Dumawi, hello Kasin, kumusta kayo? Kung nito sa Maliwan Nolian Raisin Bernes, kapin anom ni Sis Lisa Toriser, Sis Emmy Toriser, kapsada Helen Ramos Debel, happy watching, Catherine Escalona Kantor Kablawak man na po dagiti Salwagers. Magandang hapon po sa mga Salwagers dyan sa Kuwait ng kasamahan ni Admin Maribel Eslabon Lizardo. Salwagers, kumusta kayo? Happy Halloween, kakapsat! Thank you sir, di pa nang ibasa ang tadaniw ko. Sarindaniw ko nana. Oh, aghambol pa lang mo dati manang ko. Hello manang Emmy Toriser, happy watching. Bisinak namin sir ko ni Grace Mercado. Okay lang, ag-headphone kayo na mabalin. Ag-headset kayo po tapno tikasta ka makabuyakin makangig kayo po. Itinano mo nga live to mo tibiyang. O makita yo po naglawag nagtata dito background ko. Sabong-sabungan ti palda ni mana pandiling ni anti Basyang. Pungpunwak nagkurkurangam kanyan tinepela ti gumura jag impakat imbes ngay aywen santa inda na nesnak kasta kadit na pudno nga agayat kasanyo nga ipateko tikas ken ka martirag tapusom ayat mo jak marigna deku jak marigna tatungom kasano nga gugup dem tapatuko pumpunwak nagkurkurangam. Hello to Rowel Biernes. Hello Rowel Biernes. Raisin Biernes, apo insan sang sangpet pay lang nagapujay taltalon haha ko na customer kanya yu di tayo insan. Nes na kasta kadit tipud no nga agayat kasta kadit na pudno nga agayat. Ala kakabsat ken gaya amok apo nga da kayo apo nga pada nga OFWs ka nabambannog kayo tinagmalmalam ket kadagiti amin apo nga nabambannog nga nagtrabaho kay sa dino man apo ni nagtrabahuan nyo kabkablawang kayo apo tinagasat nga malemyo nagasat nga rabi aldaw ken malemyo nga sangapada ket kadagiti amin apo nga malmalday nga nakaidda nagpampanumunot kadagiti asawa da dagiti minatay da kakabsat. Kit-kitaan da dagiti picture da nga kang kanayon malaglagip da po dagiti minatay da. Rest in peace apay kumaputan ng kasaklang kayo na po iti sidong ni Apo Diyos na Marswa da kayo apo nga minatay mi handa kami kung mga alyaan. Yada da yung apo. Happy Halloween kada kayo amin kakabsat naimbag ngal daw yo bigat ken rabi yo amin nga papagayam. Dahito yung man tisagsagot ko kada kayo amin apo nga sonata nga ipang
ang pangaluan ni Rowel Biernes nga nagapujital talon na bannog dato'y kabsat nga nagarado kada nagsuyod ken nagmakina kakabsat ken gagayem. Parakin ka Rowel Biernes, thank you very much for watching kastamet ken ni Sir DJ Arnel takmo permiti bambannog aser ko nada talaga kakastano awanti anos awanti lamot kakabsat ken gagayem. Dayto iti para kada kayo tapno maikat nga mamimpisan iti bambannog yo iti dayto ingal daw dayto iti sonata para kada kayo amin kakabsat ken gagayem nga OFWs. Dagiti malmal dahi iti dayto yung oras para kada kayo dayto yung kanta kakabsat. Agyaman kami medser dyan anos mo mang titililo kadagiti aming OFW. More power to your program. Hi DJ Arnel Ezra Ortega Gumarang kung ano nakaturog ka nakaring ka manin. Ay sakit tinakam ni Ezra Gumarang maturog kabsat. Hello to Len Arellano. Hello sir, happy 13th years mo. Alawang gayam. Apo na tangal daw apo iti intunubigati so ti panakatrese nga tawon ko apo dito Espanya sumangputak mabigat iti dayto nga kanito iti 2007 madama iti landing ko apo dito aeroplano agtaytayabak iti kastoy nga oras idin nga umay dito Spain 13 years of service iti pagilian iti Spain kakabsat intunubigat so mo tibiyang 13 nga tawon ko na po ditoy pagilian dagiti Espanyoles into nubigat tatapo marimanan nga agbiyabiyahin na agyaman na kandate ni ading Len Arellano. Basta, Ezra malpas nakton, mabiton. Hello to Grace Mercado, happy watching. Santiago Lin Bolar, happy watching Santiago Lin Bolar. Oh, Jack din may sagsagot ko kada kayo amin na po nga 39 nga na-online. Thank you very much na nagsubli ka Ezra Ortega Gumarang. Ket dayto apo may sapay nga kanta para kada kayo apo. Happy watching.
Favorite dagitin na nga babakat iso nga kanta manin. Dearest one, I love you very much, and remember, I always love you. Everywhere, I'll think no one but you. You are my true love, my dearest one. Dearest one, inside my hold you tight. I can feel the joy in my heart. Now I can say that you are just meant for me. You are my true love, my dearest one. Life has meaning if there's someone to love, and give me the reason to live. You're so wonderful, I can't let you cry, because there is one, I love you so. Happy watching! Da kayo apong ina nga babakat. Agiti agtawo na po ti 50 nga buybuya para kata kayo amin dagitoy. Datoy nga sunata. Nubing kayo payhan nyo pay nga kaya hantay pay na yan nakidi. Life has meaning if there's someone to love, and give me a reason to live. You're so wonderful, I can't let you cry, because there is one, I love you so. There is one inside my home, me tight. I can feel the joy in my heart. Now I can say that you are just meant for me. You are my true love, my dearest one. You are my true love, my dearest one. Oh, dearest one, kakabsat. 33 apong anak online. Yes, Ortega Gumarang. Da kayo apong agbuybuya. 35. Nayunan nyo pa'y ta agkantanak pa'y. Dapi kas yun. Ano sa nyo ti pa nagkatakanta ka po na nga singer? Aging kakanta na lang apo. Every time our eyes met, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dream. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I want to spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I am amazed by you. Awang bagyo dito Tenerife. There's much more skin, the taste of your kiss, the way you whisper in the dark.
You hear all around me, baby, you surround me. You touch every place in my heart. Oh, it feels like the first time. Every time I want to spend the whole night in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I want to spend the rest of my life with you by my side forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Every little thing that you do, I'm so in love with you. It's just getting better. I want to spend the rest of my life with you by my side forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Okay, dahito ya po iti para kata kayo amin nga wanti. Lawas na, agya mo nakikita amin na po nga buy-buya iti daytang iti kinansyong ko. Okay, 29. Patasag dato yung apo no, mukha ka no, hana ka, agsiyo ka, kag sibula manin. Sibula ka apo no, dya maala. I started to joke. We started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry. With stars that the whole world loving. Oh, I've only seen that the joke was on me. Lovely Linha. I look at the sky, is running my hands over my eyes, and I fell out my bed, hurting my head from the things that I said, till I finally died. We started the whole world living. Oh, I've only seen that the joke was on me. I look at the sky, is running my hands over my eyes, and I fell out of bed, hurting my head from this thing that I said, till I finally died. We started the whole world living. Oh, if
I'd only seen. Oh yeah, that the joke was on me. Oh no, that the joke was on me. Daya pwede para kada kayo amin 27 nga lang online sa ganam tayo si Bol ko nada kakabsala nagsibulan ta nabababa. There's a lover's moon tonight. As I look back over my shoulders, all the stars are shining bright, just like the nights when I used to hold her. She's out there somewhere under the lover's moon. Lover's moon, won't you shine on me? I'm dancing with a memory. I wish I may, I wish I might have one last chance to hold her tight and waiting. I know she's waiting. I know she waits for you under the lover's moon. Yaman na kalagiti 29 nga nabatbati apo. Happy watching, happy Halloween. There's a lover's moon tonight, shining down on half of this world. So many souls are its light, but for me there is just one girl, and she's waiting. I know she's waiting. I know she's waiting for me under the lover's moon. Adan sa aginaw kanyam sir ko na. Adan sa aginaw kanyam sir aglalanay ka. Hello mo na Angelina Cortez. Amo na inawan na aginaw dansal. Wapo pang pangasiyo apo ta. Pangasiyo kakabsat. Tahandang nga pangingin inawan. Tano aginaw kayo kanyak da kayong aginaw apo. Tal-talabtab to datanak yo kakabsat kang gagayem. Sigurado nak. Nalaing to nga agtabtabala titangatang no paginawan da kakabsat ken gagayem. Ay so nga good morning. Kuna na hi to Mark Season Obeyes. Good morning po. Kantahin niyo po yung pwedeng duman inaro ko. Ay, hindi ko alam yun. Mark Season Obeyes. Happy watching. Okay, 30 online. Mark Season Obeyes. Hindi ko alam yung request mo, ading. Iba na lang. Katawa ni Manang Angelina Cortez. Maudi po nga sunata sa isagot ko kada kayo amin. Nga kanta untoy na motibiyang. Isip ko'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot.
Bakit ba bumabala kirayang yung mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigat alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at yung labanan. Huwag mong isiping ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigat alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at yung labanan. Maraming salamat sa panonood ni Marilyn Usita Gonzales at saka si Mark Season Obeyes. Angelina Cortez. Panang Perdi Taglipay Machas. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Masakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigat alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Kantahin nyo po yung pwede. Di Inaro, Duman Inaro by Randy Enchon. Opo. Hello Mark, Season Obeyes. At yung labanan, pagkabigat alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong isuko ang laban. Huwag mong isuko ang laban, Kabsat Ken Gagayam. Huwag mong isuko ang iyong bandera. Iwagay-guway mo ang iyong bandera. Hello manang Virgie Biloria na udi mandoy, manang yun na nagtakaw ti rawong kunana awan nagwapo manang nga nang sagang king kajilikudam o tatakaw ko ti rawong kunana an nakainong tante naking kuka manang Virgie Biloria. Okay, dito nyo na po iti gaputa agpilit nga ko dati may sapong may isang barbaro nga nagbuyan ni Mark Season Obeyes. Diyak mo da kanta. Hindi ko alam yung request mo, Mr. Mark Season Obeyes, pero para sa'yo to. Tagalog ka Tagalog to. Dito ito ay para sa iyo. Para kay Mark Season at para sa ating lahat mga OFWs na nandito sa ibang bansa, siyempre OFW garod. Para kada kayo amin kakabsat Ken Gagayam. Dito iti para kada kayo amin paalam na ako kunana. Paalam na ko sir, matulog na ako madaling araw na sa Pinas ko na ni Mildred Ugali Rabaha Kawagas. This is now my last song para kada kayo amin. Bakit ba ang naging wakas ng buhay kong ito? Maling hindi ko nagawa, bakit nga ba ako? Kamatayan ang katumbas ng salang di ako. Katarong ay bakit ba ganito?
Marami ng katulad kong nasa ibang bansa, inaapi, sinasaktan, kasama'y laging luha. Marahil nga'y di kami ang tanging pinagpala ng may lalang dito sa balat ng lupa. Sinong mapalad, sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay naalay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha, bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa. Mayroon pa bang naghihintay sa mga katulad ko? Mayroon pa bang pag-asa na lumigaya sa mundo? Sana'y huwag nang maulit ang isang katulad ko, nang sala ng iba'y tinubos ko. Sinong mapalad, sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay naalay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha, bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa. Bagong bayani ng sandata ay luha, bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa. Sinong mapalad, sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay naalay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha, bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa. Okay, dahito po ti para kada kayo amin na 24 nga nak-online, dahito ti para kada kayo kabsat ken gagayem. Dahito po ti para kada kayo 26 nga nak-online, sala kayo po kakabsat. Ti oras tayo na iti dito Santa Cruz, Tenerife, Spain, alas 6:48. Sala. Pamakada nga bilang kakabsat, pangyagyagan nyo. Hello manang Virgie Beloria. Naudi ka muna kita pa nagsalak tatay, gidamdamo. Exercise kakabsat, sala kayo. Pangikat ti bilbilbil. Ezra Ortega kumarang, gumiling ka, tabay nga maturog ka. Manang Angelina Cortez, nalpas kayon. Padahan ng dakmol bigat kakabsat.
nagsala kayo. Ulitin mo natin ko. I-reflame to manang. Dati mo lang ang kanta. Nalpas ka dua concern, apa na nag-iidang. Layag pa mo, bossing. Still watching 2 hours. God bless. Kuna ni Virgie Vasconcelio by Belon. Mapanagtuloy makiponsyon tanong lang yung kanta ka nagsala niya. Mapanagtuloy makilanit ka kapsa tanong nalalay na ito pa yung nagsala ka nagkanta. Doon mo siya kung ni Jaylin Ligar. Happy watching, Jaylin Ligar. Ano kami nagbuya kayo? Kita nyo di damdam mo na. Idamdam mo na ti buyaon nyo tano mapintas ka kapsan. Pero mi busor da kanya banglesak kano te kanekon. Bubuyan da kalatang madama kaanen. Manang Virgie Viloria, salam pang ikati Bilbil. Pangwawat na kita saksa kayo kakapsat. Aday iga doon bossing William di pa pagipunsyonam ko na Esther Ortega gumarang. Ada duang audience ko ni. Dalawa ka ng audience ni Manang. Okay, dahil po iti para kada kayo amin nga wanti labas na. O salayo. Abang papakada tinumon TV ang kakapsat. Hello, mado kayo, 37 na po na online. Thank you very much for watching. Nga magpapakada na ko na po.
Dr. Bungamin Abusing. Hi to Tess P. Antonio, watching from Saudi Arabia. Hanin, LB Balisi Pascuahan na tumadaran. No tumadar ng extra, agbayad ka manin. Good night, Ading Roderick, Ading Mike. Thank you very much, Manang Perlita, Aglipay Matias. Naimbag nga minatay, piyesta natay kada kayo amin nga sangapat ang Ilocano. Keep safe everyone. Manipot kini Manang Perlita Aglipas. Aglipay Matias, thank you very much, Manang Perlita Aglipay Matias. Itiayayat mo agbuy-buya kanda ito inano mo nga live ko. Teresa Pesilaw. Teresa Pisilaw. B. Pajarillo Garcia. Bye till next time, Roderick. Manipot iti USA. Hello, Manang B. Pajarillo Garcia. Good night to sir. Sis, God bless you. Awanan ni udi ko na po diyak makasalan ko nan. Awan ti udi ako. Na udi ako na po. Tespi Antonio. Good night everyone. Keep safe ko na ni LB Balisi. Okay. Apo bossing adu utang ko ingkang ko na ni Ezra Ortega. Ibagam tatay tumadal ka, nagsala na ako. Okay, pamakada nga bilang kada kayo aming kakabsat. $32. Apo, yama-yama na kada kayo amin nga sangapada. $33. Sala kayo pay. Hello Sir Arnel, takbo banat lata Sir Kunanang. Halin sila pakada na ko, ginananamutan ka, hampay nga nagtunaw dati igado. Hello to Erlinda Perez. Agad ada kalau saltik na kung nani Ezra Ortega gumarang. Ada mamuyong na kunam. Ma Teresa Pisilaw, happy watching. 30 para po nga naka-online. Agyam-yaman to yung motibi ang itiyan anuncio po. Magbuy-buya B. Buenas noches kada kayo amin dito Spain. Nang lugar kini Nangruna kini iti pamilya iti Madrid. God bless ko na. Nangruna met amin nga pamilya iti Madrid ko na ni B. Pajarillo Garcia. Naling kagsala ko nada. Erlinda Perez Wire, nagsala ka happy Halloween sir. San Jose, California. Thank you po Erlinda. Erlinda Perez, happy watching dita San Jose, California. Manipo na po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Yawawis kung tumanin di pa nagbuya yun to no. Sumarunong pa nag-live ito yung numutibya nga po. Ti nanumo nga host iti liwliwag ken ray aw dagiti OFWs nga Ilocano. Thank you very much for watching. Da kayo aping amin nga OFWs ayan man nga suli iti lubong itayan nyo apo. Agan na tayo amin. Naimbag nga piyesta na natay tayo amin iti dayto nga rabi. Iti
Dita Pilipinas, bigat yun kakabsat. Happy All Saints Day kada kayo amin. Thank you kada kayo amin na po nga nagbuya. Mamisa sala nakto nga production number nakto sala nakto para kada kayo ako. Uray nung nagsikil na. Nariga nga ikaw daw tiyang ko. Pagyaman nagmanang na emitter sir. Babay na imbag nga radio amin, na imbag nga bigat ken, na imbag nga aldaw bigat yo amin. Na imbag nga rabi tayo po dito Europe. Kada kayo amin, mani po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dahito ti pagayam nyo titangatang Roderick Temporal Ben Lizardo Molina, tinagbalin nga timoni ti daytoy nga live streaming dito liwliwaken rayaw dagiti OFWs Ilocano. Thank you very much DJ Arnel Takmo, and to all of you manang Virgie Biloria, manang Angelina Corrites, ni manang Perlita Aglipay Machas, Ezra Ortega Gumarang, ni Erlinda Perez. Bye bye. Bye-bye! God bless us all. Happy Halloween to each and every one of us. Naimbang aldaw, bigat ken malim rabi iyo aming kakapsak. Bye-bye! I love you all. Hello to King Patrick. Pabagis pa shout out. Dito ay 628 Plaza Meridiano, lalo kentay kamararami ni Tati Ken Ani. Hello Tati and Ani. Hello to King Patrick Agapay dita 628 Plaza Meridiano, lalo kentay kamararami ni Tati Ken ni RJ Datoy. Alagya mo nakabagis King Patrick Agapay. Thank you very much na imas datikin na umidita. Buenas tardes a todos. Ahí en 1628 Plaza Meridiano for the bueno comida. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Bye-bye.